salbalay tangating ko sa kami. Diyos niya'y taga-sirapin ko sa kami, salbalay tangating ko sa kami. Hujanay mantam salbay kuya huwag, Kalbaryo krus miwangay kula sa pang. Hujanay mantam salbay kuya huwag, Kalbaryo krus miwangay kula sa pang. Diyos niya'y taga-sirapin ko sa kami, salbalay tangating ko sa kami. Diyos niya'y taga-sirapin ko sa kami, salbalay tangating ko sa kami. Hujanay mantam salbay kuya huwag, Kalbaryo krus miwangay kula sa pang. Hujanay mantam salbay kuya huwag, Kalbaryo krus miwangay kula sa pang. Kalpancha muy kim, hermano Teodoro Enciso, esposa y que peman, punta Mangrisuchi. Yang hanya punca ucaya muchkanya, yang hanya muracaya muchkanya. Yang hanya punca ucaya muchkanya, yang hanya muracaya muchkanya. Kay uca mundo tadi la sabay, Señor Jesus waktu baik kunay iba. Wakaya kita sakit la sabay, Yato siya lebih kau sa kunay iba. Yang hanya punca ucaya muchkanya, yang hanya muracaya muchkanya. Yang hanya punca ucaya muchkanya, yang hanya muracaya muchkanya. Kay hujan mundo tadi la sabay, Señor Jesus waktu baik kunay iba. Wakaya kita sakit la sabay, Yato siya lebih kau sa kunay iba. Kalpancha muy kichigmi, mamita linda, el hermano Enciso, y mi papito Mauro Núñez, punta Mangrisuchi, ama hukmang yaspa. Así toca el arpa el hermano Salvador Ramos, siempre para Cristo. Hermano Cristian Patrocinio, siempre por Lima. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Wow.